Senina rasturang sini kelengi Tuhan. Selamat wari minggu isahkan kami man bandu kerina ijapa pe kamringan. Mari ras-ras si benaken kebak tinta. Ibas gelar di bata bapa sin jadikan langit ras doni. Ibas gelar Yesus Kristus si inggonehken kekelengenna. Alu nebusi doni enda. Ras ibas gelar kesah si badia. Si empengasup manusia ngeluh si keleng-kelengen. Perkuah ate ras dame, ibas di bata bapa. Anakna Yesus Kristus, ras ibas kerembaken kesah si badia. Ras kam kerina gelah. Amin. Berita karena perbahanan rasura-sura di bata. Ngalui Yesus, perbahan kam kurang tek. Adilit kini tekendu, asa buah sawilah gia. Banci kap ikata kenduman uruk enda, miser ibas ingandu enda nari kuja. Janah minter miser me uruk Labolit kaipe si metahat man bandu. Erpalaskan kata di bata enda, mari si puji Tuhan, ras kita rende ibas kitab Dendenta nomor 102 ayat si pemena. Mari ras-ras kita ngoge pustaka si badia, bagin si pemena ibuat ibas kitab Ester, bindu 4 ayat 4 seh kubas ayat 10:5. Asum suruh-suruhen Ester si diberu rasi dilaki, nuriken perbahanan Mordekai man bana. Lesek kala Athena, ikirim kena uwis man paken Mordekai, gelah itang tangina uwis guni tapi langit Mordekai ngalo kenca bagai idilona hatah, sekala dilaki si itugasken raja dari jadi suruh-suruhen Ester. Jenari isuruhna ian jumpai Mordekai, lako ngorati kai singgo jadi. Janah engkai maka bagai perbahanan. Laus hatah jumpai Mordekai, ibas tanah lapang deherken kerabangan istana. Ituriken Mordekai kerina singgo jadi. Bagepe asakai buena duit si ipadanken Haman lako ibrekena man perbendaharan raja, adi kerina kalak Jahudi nggo ibunuh. Ibreken Mordekai manhatah salinen surat raja si enggo imomoken isusan. Iba surat iperentahken maka kerina kalak Jahudi arus ikernepken. Ipindo Mordekai maka salinen surat perintah ibreken man Ester. Janah gelah iterangkena uga kecibalna si tuhuna. Tole ipindo Mordekai, gelah laus Ester ngadap raja, lako mindo perkuah ati raja, nangdangi bangsana kalak Jahudi. Kenca bagai mulihken hatah ku istana,
Iturikeun men Ester kai singgo ikatakeun man Mordekai ndai. Kai singgo ikatakeun Ester man Mordekai ndai. Jenari isuruh Ester ka ia mulihkeun ndahi Mordekai, nahkeun berita enda. Nina Ester, asa kai kala sindahi raja, alula leben idilo raja, subuk dilaki bagi pedi beru arus iukum mate. Enda meaturen jana aturen si enda kerina kala metehsa. Mulai ibas penasehat-penasehat raja nari, terus ku kala siringan i provinsi-provinsi. Sadangan cadalan pula ibas aturen enari. Eime adi idudurkan raja ciken emas kerajaan, manbana lakon dilosa. Makala ia ibunuh, tapi enggo lit sebulan dekahna akula idilo raja. Kenca ia loken Mordekai kata Ester endandai, ietehna ka mulihken kata pertenget endanina. Ola ia rak kendu maka kam sikapen asangken kalak Jahudi si deban, arkiteken kam ringan ibas istana. Adi sini pekam ibas paksa-paksa si bagenda. Ugapa pereh penampat man kalak Jahudi, entah ijanari gia, janah kalak Jahudi laban cilang selamat nge. Tapi kam kugapa pemate, janah keluarga si itadingken bapandu, imasapken, banci jadi guna nampati bangsandu nge, maka kam enggo iangkat jadi kemerahan. Endame pengogen pustaka si badia bagin si pemena, ketuahan kalak si megiken kata dibata, dengan si make kenca ibas kegeluhenna si tep-tep wari. Haleluya. Mari kita persada ibas pertoton artoto kita. Tuhan di bata Bapa kami siringan ibas kini rajan surga. Reh kami Tuhan ngatakan bujur ku lebe-lebendu. Arkiteken belinna kekelengen singgo ialoken kami idur kam nari. Kam tetap setia ini ibas kinilah setian kami. Keleng atindu simpar bas kegeluhan kami. Pulung kami kerina anak-anak ndu gunan dengkehken karena katandu. Te kami katandu kap jadi ulu gegeh kami. Berkuasa kam Tuhan arah kegeluhan kami. Gelah kemalaman ate jadi si kerajangan kami. Damai sejahtera sirehna idur kam nari. Jadi ulu gegeh kami. Terpuji kam Tuhan, sebab Yesus Kristus pematang kegeluhan kami, ibas gelarndu kami ertoto ras ngatakan bujur. Amin. Senina-senina ras turang sini kelengi Tuhan, mari ras kita ngoge kitab Heber bindu 10 sada, ayat 10 sada, kubas ayat 10:6. Erkiteken te sarah man dibata, maka banci mupus aminna pe ia enggo metua. Te ia maka isehken dibata kai si enggo ipadan kena. Aminna pe paksa nai Abraham tempa-tempa enggo mate. Tapi ibasi sekala enda nari, reh kesusuren sinterem, bagi bintang ilangit dengan kersik itepi lawit sila terbeligai. Kerina kala enda mate ibas kini teken, kai si ipadanken di bata la i alo kena. Tapi idau-dau nari enggo iidahna si maka meriah i akapna, terang-terang i akuina, maka ia kalak perlajang dengan kesilang iduni enda.
kala si ngakui si terang icidah kena, maka ia ndarami negeri si jadi negeri najine. Lanai atena tedeh nangdangi negeri na simbarenda si enggo itading kena. Adi tedeh kin atena banci dengang ngemindai ia mulihken kuje. Tapi tedehen atena negeri si terulin, negeri si isurga, mesababna maka lamela dibata jadi dibata kalak ndai, sebab enggo isikap kena sadakuta man kalak enda kerina. Senina-senina rasturang sini kelengi Tuhan, ibas pak saenda si katakan man kerina nande di tengah-tengah jabunta, selamat ulang tahun. Malam mateta sebab nande sini kelengi kita tetap lid ibas mejuah-juah. Ibas perayaan ulang tahun Moria enda, entah peminggu Moria enda, ibabai kita kubas tema erpalaskan ogenta te man padan dibata. Endam asam tanggeluh. Endam erbahanca kita megenggeng dalani kegeluhan. Padan dibata jadi ulu gegah ta. Sebab padan dibata mabai kita kubas kegeluhan. Adi si perdiateken padan dibata, rasa lalap rasa lalap, sekali ipadan kena, tetap ipatuhina, konsisten ia, guna nehi padanna. Bagaimana tanda keleng ate dibata, si icidah kena man banta. Kuga maka kita banci te nandangi padan dibata. Sebab melala kalnga peristiwa ibas kegeluhan ta sila terukurkan kita. Jadi man banta. Sehpemon mawon siakap lalit dalan pulah. Ibas krina perbeben si sangana ialakan kita. Tapi ndai isenakan ibas invokasiota. Adilitlah kini tekendu asa buah sawilah gia. Bancikap ikata kendu man uru enda miserlah. Pasti miser. Sebab nina lalit si metahat ibas dibata. Enda mempersingeti kita mulihkan, maka na kini teken si paguh man Tuhan erbahansa kita ngasup ngantusi padan dibata. Sebab sitah kuga perbeben bangsa pilihan Tuhan, si merap marpar, si ngenanami kini seran, tekanan kini seran erbahanca kini teken pemonce-once. MC ikatakan ibas kitab Heberendandai. Tapi ujian kini teken enda jadi palas si pepaguhi kini tekena. Maka ipersingeti ibas kitab Heberenda kugakin tokoh-tokoh ibas pustaka si badia. Si banci tetap bertahan ibas kini teken. Nimai padan dibata. Menurut perukuran manusia, lanai bokap mindai, sarah banci mupus. Mon bancika kita rukur. Padan dibata ngatakan caman Abraham rasara. Anakna enterem jadi bangsa simbelin. Sementara tanda-tanda gunandatkan pupus peleng abolit. Mungkin bancika kita rukur, entah nungkun. Adi uga apa berikan di batang anak mansara ras Abraham. Palakin dekah kel maka berikan. Palakin dekah ertima. Palakin sempat Abraham rasara ragu nandangi janji Tuhan. Adi gua apa berikan mindemis malabo minde lepak kini teken Abraham rasara baci bagini na ukurta nungkun. Tapi bagaimana Tuhan berikan kesempatan man banta
ngalakan perbeben, mengandalkan kuasa Tuhan. Gelahna iba siakap kita lah mungkin ije di bata erdahin mengubahkan sila mungkin banci jadi mungkin. Kini seran si sangana si hadapi bas kegeluhan ta. Isekin kita dalalit perbeben ta ban laturikan ngeda. Keri nalit perbeben ta. Mungkin banci jadi siakap lanai lit penampat. Lanai lit dalan serpang pula. Tapi ijema tupung kitang geluh pas kini teken ras pengarapan. Si akui kelemahan ras kekurangan ta. Ijema dibata erdahin guna memberikan gegeh ras kuasa man bata. Bagai peman senina-senina ras turang sini kelengi Tuhan i tengah-tengah jabu kam. Tentu banci gondekah ertima guna ngaloken tuah lenga jumpa. Ula arkiteken ibas nimai turah keragun nandangi kuasa Tuhan. Tetaplah jagai kebadian perjabun nimai penampat Tuhan. Sebab situ mekatep bagi pengalaman Mordekai ibas mengatasi masalah. Tupung gondarat momo si ipeseh man kerina rakyat ibelang-belang negeri daerah kekuasaan Raja Ahasuerus. Maka kerina kalak Yahudi ijapa pe ia ringan ibunuh. Sebab ijai lid si idah kuga Haman erpadan. Maka adi ibunuh kalak Yahudi kai si ipersembah kena man perbendaharan raja. Tentuna enda jadi perbeben simberat man Mordekai. Maka idaramina deking. Idaramina dalan. Idaramina penguasa. Si banci nampati dengan mulahi ia ibas krina perbeben simberat nai. Sebab ia tehna Ester anakna. Anak si ipebelin-belin na. Amin na pe katakan maka na Esterenda pe si Tuhan na pelit kang perbeben na. Maka ia pe kepenggon dekah kerla idilo raja selaku kemberahan ku istana raja. Sa peraturan ibas kerajaan sekala raja adi idudur kena tongkat na ijai maka banci kemberahan na reh ndahi. Mordekai pe ibabana perbeben na. Ester pe ituriken na perbeben na. Enda realita si idah kita rusur ibas kegeluhan ta. Tupung Mordekai ngarapkan penampat ibas Ester nari. Tapi kepeken Ester pe nuriken perbeben silit ibas ia. Adila ia patuh, la ikutina aturan kerajaan. Maka ia pe banci mate. Tapi kepeken perbebendai meerbahanca Mordekai mempersingeti Ester. Maka nina ula kal iarapken kam maka sikapen kam asangken kalak Yahudi. Bicara lape isampatindu tentu litnge penampat man kalak Yahudi ijanari perehna. Mon kita pe bagai adilit perbeben ta sidarami ngelebe ise si banci nampati kita. Entah deking, entah duit, entah kaya si banci si andalkan guna mulahi kita. Bagi kamu pe Mordekai ndai, rikut ras Ester. Tupung lit tekanan, lit perbeben layakap lit dalan pula. Turah ijai pengakun kini teken. Maka na pasti Tuhan nampati. Janai katakan naman Ester. Kugapa pe kami selamat nga. Pasti nga isampati Tuhan bangsana. Kini teken turah. Tupung iidahna lalit dalan pula. Pengakun kini teken
reh ibas perbeben simberat narikal. Sila ia kap mungkin banci nampati ijenari mereh penampat. Siakap kita banci nampati banci labo penampat maka senina rasturang sini ikalengi Tuhan. Iajuk kita ibas minggu enda. Gelah namin tetap paguh. Kini teken dengan pengarapan ta mindo penampat man Tuhan. Kepeken Tuhan pemerikan kesempatan man banta gunangan nanami kini seran. Maka turah kini teken asa biji sesawinai. Maka banci si idah kuasa Tuhan, maka lala bulit si metahat ibas ia. Banci iubahna. Sila ia kap kita mungkin banci jadi. La gegeh taman penalemenkan. Tapi kuasa Tuhan. Banci jadi ibas paksa genduari enda ibas menghadapi masa pandemi enda. Kata warinari ngenda berakhir ateta. Kugange pagi kedungenna kegeluhan enda ateta. Kugange pagi ujungna ekonomi enda ateta. Entah pe hubungan kekerabatan ta. Bagai pe pendidikan ras masa depan anak-anak. Enterem kalak si IPHK. Anak tantrem kasih tamat. Kugange pagi masa depan na. Melala penungkunan si terjadi bas geluhta si mungkin lalit tampuk na. Tapi ingatlah kini teken ras pertoton taman Tuhan menjadi gegeh ta. Asa ngasup kita dahikanlah. Lakukanlah, berjuanglah. Bagi Mordekai ndai tupung roh perbebendai. Minterah turah ukurna. Kai si harus ilakukanna. Layang adi tupung lit penolakan laban si ia ngadap ku istana raja dipakena pakaian berkabung. Tetap igelemna surat entah pemomo dai gelai banci sehman Ester. Kita pebagai tupung roh perbeben labo kita perlu darami lebih Tuhan. Dalankan surah-surah Tuhan. Dahikan si ngasup kita dahikan ca. Ukurkan si banci terukurkan kita. Selebihna Tuhan si beracara. Tuhan si nampati. Tuhan si berkarya. Sak melalang man banta krina iperhadapkan persoalan si cukup berat. Mon si tatap teman te senang kalakap na teta. Padahal ia pisi tuhuna melalakal perbebenna. Tapi ingatlah, bagi Sarah pe iizinkan Tuhan, bertahun-tahun nimai padan di bata. Semakana sempat pe lepak, ragu, biar nandangi janji Tuhan lah tersehi. Janji Tuhan dai tersehi. Padan sini padan kendi batan dai idalan kenang, tapi kita ngoleben lepak. Ulah pernah kita biar nandangi kaisi padan ken Tuhan. Sebab te kita tupung siakap lalit ijai penampat. Ijai mereh Tuhan nampati. Tupung kita ngarapkan kuasa Tuhan. Ijai memakabanci sinanami. Tuhan erkuasa nampati dengan mereka serpang pulah man banta. Tetaplah kita megegah dengan megenggeng. Dikunekai pe persoalan si jadi man banta bas paksa indah. Sebab te kita di bata labo pernah nadingkan kita. Si perlu genduari ipeteguhi. Kugaki ni tekenta. Tetap erdahin pengarapenta. Jadi ulu gegeh tara semangat ta. Maka di bata ngasup. Mengubah kerina keadaan silit. Terulin bagi si enggo iukurkan. Tuhan nangdangi kegeluhan ras masa depan ta. Tetaplah setia. Tetaplah berjuang. Dahikan kai si banci si dahikan. Tutusi. Dahin singgo i alokan kita. Pepaguhi pengarapan dengan kini tekenta. Dengan setialah kita tetap nandangi penampat Tuhan.
Ula pernah ragukan kuasa Tuhan, sebab padan di batae rasa lalap tetap pasti igenapina iseh kena man kerina kalak site man bana. Amin. Ras kita ertoto. Pasu-pasu kami kerina anak-anak du Tuhan. Gelah tetap kami tek man bandu, tek nandangi padandu. Janah tek kami, kuasandu tetap jayam kegeluhan kami. Kemalemenate sirehna idur kamnari, jadi ulu gegeh kami, guna dahiken dahin, si enggo iampe kenduman kami tiap-tiap wari. Gelah alu bage, tuhu-tuhu peraten du jadi, ibas kerina dampar kegeluhan kami. Terpuji kam Tuhan arah katandu, sebab Yesus Kristus juru selamat kami singgeluh. Amin. Mari ras-ras radukan kerina kalak Kristen ibas kerina ingan ras paksa, si akuken pengakun kini tekenta ninta dagi ras-ras. Aku te mandi bata bapa sila resibar kuasana, sinepa langit ras doni. Aku te man Yesus Kristus, anakna si tonggal Tuhanta, si jadi arah kesah si badia. Tubuh idur si nguda-nguda nari, si so keliamen, tergelar si Maria, si ngenanami kini seran, sangana pemerintahan Pontius Pilatus. Nipakuken ku kayu persilang, mate jenari ikuburken, nusur kudoni kematen, peteluariken ngokeke ibas si mate nari, nangkih ku surga, perkundulna arah kemuhen di bata bapa sila resibar kuasana, jenari rehme ia pagi, ngeranaken singgeluh rasi enggo mate. Aku te man kesah si badia, canalit sada gereja si badia, persadan kalak si badia, pengalami dosa, kini keken kula, kegeluhan si rasa lalap. Amin. Sepaksana kita ngendeskan persembahan pengatakan bujur taman Tuhan, kata di bata si jadi palas ibas kita ngendeskan persembahan pengatakan bujur, endeskenlah kulandu man di bata saja, selaku persembahan singgeluh, rikutken singena Athena. Tupung kita ngendeskan persembahan ta, rende kita bas kitab dendenta nomor 60 ayat si pemena. Mari ras-ras kita ersada ibas pertoton ertoto kita. Aloken kam dingin pasu-pasundulah o Tuhan persembahan kami. Tama pujin ras kemuliaan man gelarndu rebelangna beritandu si meriah iberitakan. Dingin reteguhna pe persadan anak-anak Tuhan irakut. Pasu-pasundu kerina serayandu belang-belang GBKP, pandita pertua diaken emeritus, rikut peras pengurus kategorial ras pengurus PJJ. Kelah ngasup tetap dahiken dahindu alum riah ukur,
Kam si memperlengkapi mereka pemeteh dengan kepentaran. Kam si memelihara geluhna rasin cukupkan keperluan geluhna o Tuhan. Kerina dukungan perpulungan du guna numpak dahin gerejandu. La erbahan ca perpulungan du kekurangan. Tapi sampur pasu-pasundu ku tengah-tengah geluhna. Ibas kuasandu kerina ngawani perpulungan du si rendele ate. Arkiteken pinakit, arkiteken ekonomi, bagai perbeben sireh ku tengah-tengah jaburas pendahin. Te kami Tuhan kam simbrekan serpang pula dengan penampat. Bagai pe o Bapar toto kami gelah kerina kami, rasa isi jabu kami. Rikut ras kerina ngawan perpulungan du, mejuah-juah ibas penampat du. Bagai pe o Tuhan retoto kami nandangi kerina program gerejandu, ibas ndahiken dahin tri tugas gereja. Man bandu Tuhan ia iendesken kami, gelah tetap menjingkat dengan tutus guna ndahiken ca. Itotoken kami pe kekelengan kami, saripa sembiring. Ijagen duari pe keluarga ngadep-ngadep orang tua si ikelengi. Gelah nabanci pe orang tua tetap tenang, dengan pengasup yang kuasai dirina. Ndahu ibas kerina kuasa pinakit ras kuasa kegelapan. Dengan keluarga pe tetap sabar ngarak-ngarak sa. Dengan pe cukup kerina dana si perlukan ibas pertambarna. O Bapa si mada kuasa, ndasken kami pe modramen GBKP kelasis ras runggun-runggun. Terus man kerina perpulungan jabu-jabu ras ngawani perpulungan du. Ibas kerina program-program na Tuhan sinampati dengan si masu-masu. O Bapa si mada kuasa, ibas lias atendu dengan kuasa andu te kami, banci kami pula arah pandemi COVID enda. Bre maka kami tetap patuh, ngikuti aturan silit, khususnya pe ibas program pemerintah, bas pendistribusian vaksin. Bagai pegelah kami kerina tetap menjaga kesehatan kami, alu ngikuti protokol kesehatan. O Bapa si mada kuasa, iendesken kami pe kerina anak-anak kami, menaken si kitik denga, seh pe singgor dahin ras singgor jabu, bagai pe si sangana kuliah, entah na pe sangana mempersiapkan diri guna ujian sidang meja hijau, bagai pe ujian-ujian sini hadapi anak-anak kami, Tuhan si masu-masusa. Anak-anak sindau sirang ras orang tua, bagai pe si tading ras orang tua, man bandu Tuhan ia iendesken kami. Rikut ras anak-anak kami silengandatken pendahin, ibas kuasandu pe, ngit dia tetap nambahi pemetehna dengan banci pendatken pendahin. Orang tua kami silanekuh jabuna, bagai pe sikuh dengar jabuna. Orang tua kami seitun, kam Tuhan sir kuasa, numpak-numpak kegeluhenna. Te kami bas pemasu-masundu mejuah-juah kami kerina. Endam pertoton ras pengendesen kami o Bapa. Indesken kami kerina anak-anak ndu si ikut mot bagin bas kebak tinenda. Kuasa pasu-pasundu numpak-numpak kegeluhna. Malem matena ibas pengendesen geluhna man bandu saja. Reh kami ertoto man bandu. Ibas gelar Yesus Tuhan si enggo ngajari kami ertoto ninta dagi ras-ras. O Bapa kami sini surga, gelarndu ipebadia min. Rehlah min kini rajandu, sehlah min peratendu ibas doni enda bagi ni surga. Bereken man kami nakan cukup ibas wari sendah enda. Alemi salah kami, bagi ni alemi kami salah kala empak kami. Olamin kami ibabakam kubas percubaan, tapi olangilah kami idur si ilat nari. Sabab kamkap si mada kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan, sindekah-dekahna. Amin. Alukenlah pasu-pasu sirehna idur di bata nari. Di bata sumbul kemalemen ate. Egelah si mencukupi keperlundu. Gunandalanken si sentudu ras peratenna. Cana di batalah erdahin ibas kam.
arah Yesus Kristus. Gelah kam ngelakoken si ngena atena. Man Kristuslah kemuliaan seh rasa lalap. Amin. Salam menjuah-juah man banta kerina, Tuhan si masu-masu kita kerinana.